Doğru filminde evet pişirerek, nidirerek, sürtürerek yine gel. İkram, aynı, tabii. Ona kalk gideceğiz. He? Dayı. Ne öyle sana bırakayım. Sağ. Meslek Osmanlı'dan da. Так, Сима da. Şimdi nerede sorganını söylüyorsun musun? Yok, söylemiyorum. Başlamazsa yine sekeyim. Bütün üstü pişirebileyim daha. Bana birinci sekret yok. Nindi yeşil şey var. Prosto şuna patlam nasıl olasın. Üstünden iş koyarsın. Sarı gitemez de обязательно katıyız. Aygül fanisi mesela çok suda mı? Çok suda bulsa gideceğiz. Şalmartta bulsa kız bilmeyiz. Anda benim söyleyen iştirem iken sana. İşitile mi? Bulan deyip yazıp jiberek üzere işitilse. Primo efirde şeyler deyip. Niye tuğan kılge bir bakal şampanskını seçtim. Sana? Rus şampanskayı tutalım ya. Руль же ты не крутишь. Стой! Ты что, надо руль крутить? Надо руль крутить? Сим, какой тон сурмай надо? Так, меня руль не крутишь, носы. Yurt Sinan'ı yurt. Otur da pultların al da yurt ikisinde. Поясом пульта. Ceziredeyim son. Руль где? Pultaya kızım. Tek. Tanıyıp sizin tileklerinizi. Evet, o an demedi. Все? Rahmet. Tek. Yappa suğa vara.
Sentimerini taplama kızım. Аккуратно. Аккуратно. Стой, кızım. Юлдаш радиосы. Так. Ana basma indi niga zonokka. Sen söyleşesin misin bunda подписчикlarımıza? Мен алай сөйлешесің. Sen söyleşmege şolar da sana bir нәрсе yazmay. Gulnaz, с днем рождения деген зур рахмет Казахстаннан, Ого. Семипалатинсктан. Вот же, ничего себе. Вот. Зур рахмет. Нашла? Sen bitip pişirgende uzun buraya söyleşesin. Мен өзімнің секретларымды кішіге Hazır maşallah. Бұл кісі мынай. Білмей қоядыр көтеріп шықтырғысы көмісің? Алып, олақ прямой эфир. Нашар тұта. Ә? Теге Кавказ мужиклары ашарға пішіре бастағаншы бір вино, стакан вино ішіп қоялар. Шампан құяна. Так. Сондық.
Tamam. Ah, gece sütü demli. Gece sütü demli. Sana da gece sütü gerek mi? Так. Помидор. Салқын тұрмыз ғой өзге. Тоқта. Kızım. Kızım, sana durun. Так. Бәрәңгі. Неге? Кімдер язасың? Гүлназды туған күніне рахмет. Бүгін Үсір главный по кухне. Наил сәлем. Балалар іші қалдында. Рашад Шайхетдинов мен келеміз бұлай болса. Давайте. Келігіз нендей тәмнішке хашлама пішіреміз. Қазір Гүлназдың туған күні білән рахмет. Бек зор. Так, тағын. Инде радио Юлдаш, Юлдаш радиосы. Бұлға радиосы чөт ялқытты әлі. Бұлға радиосы күн сайын, бұлға радиосы қылмақ. Так. Бүгін сұрған. Наил қайт ауылға ішің болмаса. Хотя сенде ішінің болғанда yok. Бәрәңгі шығардылар әйі. Рахмет. Тілеклеріңіз үшін. Рашад Шайхетдинов белән килеп җитәбез болай булса дигән. Смотрите, что получилось. Кем сызыла сонда? Нәшә кәбестә белән каплап куйдың да? Ай, пара чыкмаска. Шампанское ты зачем? Это же не вино. Вино туган битеңдә ул эремиттең. Пары чыкмас өчен. Но монда безнең связь әйбәт түгел, шуңа күрә. Югаладыр. Юлдаш радиосы. Так, булды.
Ямалы каршында шаманырат, мында ерак түгел. Ямалы кырыйында. Башта болгон. Рахмет. Альбинка. Как там наш Хадитакташ поживает? Адельда Крина Дамуликов. Привет, апайым. Ну, ашарга пешерәш инде Ильсур. Эзерли, анда, блин, Шанкра, он постоянно здесь как бы не может. Прямой акырдыгыз дип атала. Чыгып китегез, шамаса. Ильсурның әле бу син берничә тапкыр, по-моему, прямой эфир. Минем хәтта фотога төшерүче дә юк. Матур пост язып куярмын дигәнем. Başlamak gitti. Зачем так вот надо? Нельзя пешерак. Нельзя пешерак? Не? Tamam. Так. Çalındı. Рахмет. Я дигән. Ha. Ушакта инде уже хашлама. Ben işleyeyim. Нәтиңдә ушак. Ну давайте мен сезгә сделаю обзор. Күрәсез инде, вот так вот. Ала тагын егылды, кызым, алып бир. На самоизоляции как-то так. Хамин алып берейинби? Мә. Бебекленме инде, кызым, синде. Жюри. Утыргыш ушунда. Чыкмагыз бу кайда.